A ne znam baš kako bismo mogli da predstavimo našeg narodnog gosta. Mislim da ne bi bilo loše kako se zvao koncert prošle godine, Slavni dani i megdani, tako možemo da kažemo. Tako je, jer u tome i slavni i davni je srž svega onoga što voli, što radi i nastavlja da neguje i Miljan Vujović. Miljane, dobrodošao u Šarenicu. Bolje vas našao, hvala na pozivu ovaj drugi put da gostujem kod vas i veliki pozdrav svim gledalcima Šarenice. Mi u stvari ne možemo da pogrešimo, nijako kažemo da si guslar, nijako kažemo da si lovac. Magistar tehničkih nauka, hajde dodaj ti još nešto. To je manje bitno. Pa dobro, bavio sam se nekim tim što kažu društvenim aktivnostima od malena. Što kažu moji ukućani, gde nema para, tu si ti 100%. To je odlično, to je dobro. Mirno spava. Kad kažeš organizujem to i to, i kaže dobro, neće. Jesno, vodio sam neki sportski klubove, bavio sam se amaterski glumom. Malo sam bio rukometni delegat, kinološki sudija. Mnogo nekih stvari, osnivač nekih udruženja sportskih, uglavnom nešto za opšte dobro, što sam mislio u nekoj sredini da je... Šta još nisi probao, što bi se reklo. A to se sve pitamo zašto se nismo imali 5-6 godina, pa zato i kažemo šta se dešavalo. Da imamo šta si umeđu vremenu još postigao, uvek uz gusle, to smo naučili. Uz tradiciju, to je najbitnije. Sada gusle su jedan deo tradicije, kao što je ovo lovstvo zbog kojeg ste me pozvali danas. To sve proizilazi iz jednog slobodarskog duha, iz nekih gena, iz neke tradicije koju nosim iz krajeva odakle je moja porodica, odakle mi je došao džeda ovde u Plodoravnicu. Njegov otac, ljudi koji su, što bi rekao Njegoš, što se nešće u lance vezati, pobegli one planine, samo zbog one univerzalne vrednosti slobode, odlučili su se da žive skromno, teško, ali viteški i podredili su tome neka zadovoljstva, odrekli se mnogo od toga, ali da bi imali onu slobodu. Upravo gusle svedoče o tim teškim vremenima slobode i pošto tada je narod bio nepismen, jedino istorijski što se moglo prenositi sa kolena na koleno prenosilo se putem gusala i one su nam, kažu ljudi, svačija se istorija piše, srpska pjeva i ničija više. I u okviru KUD-a Guslara Vuk Mandušić postoji škola koja, nadam se, prima i neke nove mlade koji će nastaviti upravo da prenose sve ono što se izuzetno sam ponosan što veliki broj dece, pa čak i starijih ljudi dolazi da nauči osnove sviranja na ovom drevnom instrumentu i tu se ne uči samo guslanje, tu se uči istorija, tu se uči nekim pravim vrednostima koji su nažalost u ovom vremenu malo skrajnuti ili zaboravljeni. Tako da u našim kancelarijama se nalaze i sreće ljudi raznih uzrasta, iz raznih profila, bez ikakvog interesa, što je danas retko, sem onoga da čuju nešto nadahnjujuće o moralu, o etici, o ljudskim vrlinama, o hrabrosti, čovjestvu, junaštvu, o slobodi, što nas je sve vezalo za ovaj instrument. Jesam dobro vidio na fotografijama malo čas kad smo gledali spomenik. I upravo su spomenik za gusla, guslama spomenik, kako bi rekao. Moje društvo je, samo da ne zaboravimo, 2012. godine pokrenulo neku inicijativu za zaštitu pevanja uz gusle kod Etnografskog muzeja u Beogradu uz pomoć doktorke Danke Lajić-Mihajlović, što je kasnije nastavljeno uz saradnju sa našim resornim ministarstvom i došlo do toga da je pevanje uz gusle zaštićeno kod UNESCO-a kao nematerijalno blago čovečanstva. Kao treće tada u tom vremenu Kolo i Slava su tada bile, na čega smo izuzetno ponosni što smo dali neki svoj skromni doprinos tu neku inicijativu i logično nakon toga je bilo da pokrenemo, pošto smo mi proglašeni 2004. kao grad gusala jedini gde se gusle čuju, da pokrenemo inicijativu da se u našem gradu, u centru grada, izgradi jedan spomenik srpskim guslama koji je zaista prelep, ne znam da li imate fotografiju da možemo to vidimo, delo našeg istaknutog vajara Ljubislava Srdanovića i on uz naš novoizgrađeni hram predstavlja danas jedan najuži centar grada u koji dolaze svi da vide i da mu se dive. Divno. Ostavit ćemo za sledeće druženje priču o lovačkom društvu Fazan, o lovu. Dedi, tebi mnogo hvala što čuvaš tradiciju baš na ovakav način. Hvala i vama što ste me pozvali i što smo još jednom mogli da čujemo u ovim teškim trenucima, da se negde čuje na nacionalnoj frekvenciji, da se čuje nešto na čega bi čitav srpski rod trebao da bude ponosan. I to od najboljeg lovca 2024. Apsolutno. Hvala. U najboljoj emisiji. Hvala ti, Miljane. Kraj. Tako je, vidimo se sledećeg vikenda. Tako je, Šajla Zonić za kraj ovog druženja.